informatsiooni hankimine eluaseme ja elukondliku teeninduse kohta. Teenuste hinnad. Получение информации о месте жительства и бытовом обслуживании. Sõnavara. Tahtma, Хотеть. rauduks, Железная дверь. helistama, Звонить. teenust osutama, Оказывать услуги. umbes, Примерно. kolimine, Переезд. hinnakiri, Список цен. kinni, Занято. pettus, Надувательство. olen rahul, Очень доволен. tahtma, rauduks, helistama, teenust osutama, umbes, kolimine, hinnakiri, kinni, pettus, olen rahul. Смысловой перевод. Ma tahan korterile raudust ette panna. Я хочу поставить железную дверь. Ma tahan korterile raudust ette panna. Helistage Ekspress Hotline'i ja küsige, mis firmad sellist teenust osutavad. Позвоните в Экспресс Hotline и узнайте, какие фирмы оказывают такие услуги. Helistage Ekspress Hotline'i ja küsige, mis firmad sellist teenust osutavad. Kui kallis on vannitoas torude vahetus? Сколько будет стоить поменять трубы в ванной? Kui kallis on vannitoas torude vahetus? Kas materjal on teie poolt? У вас свой материал? Kas materjal on teie poolt? Kui kalliks te hindate oma tööd? Во сколько вы оцениваете свою работу? Kui kalliks te hindate oma tööd? Mul on kanalisatsioon umbes. У меня забита канализация. Mul on kanalisatsioon umbes. Soovin kolimiseks autot tellida. Я хочу заказать машину для переезда. Soovin kolimiseks autot tellida. Mis see kõik mulle maksma läheb? Сколько это все будет мне стоить? Mis see kõik mulle maksma läheb? Kas teie firma santehnikat paigaldab? Ваша фирма устанавливает сантехнику? Kas teie firma santehnikat paigaldab? Andke mulle palun hinnakiri. Дайте, пожалуйста, прейскурант. Andke mulle palun hinnakiri. Mis on plaatimistööde ruutmeetri hind? Сколько стоит поставить метр плитки? Mis on plaatimistööde ruutmeetri hind? Mul on vaja pesumasin paigaldada. Saatke palun meister siia. Мне надо установить стиральную машину. Пришлите, пожалуйста, мастера. Mul on vaja pesumasin paigaldada. Saatke palun meister siia. Mul on telefon tumm. Milles on asi? Мой телефон молчит. В чем дело? Mul on telefon tumm. Milles on asi?
See telefon ei vasta. Andke mulle teine number. Этот телефон не отвечает. Дайте другой номер. See telefon ei vasta. Andke mulle teine number. Teie telefon on alati kinni. Ваш телефон всегда занят. Teie telefon on alati kinni. Teie firma teenuseid ma enam küll kunagi ei kasuta. В вашу фирму я больше не обращусь. Teie firma teenuseid ma enam küll kunagi ei kasuta. See on ju puhas pettus. Это же чистое надувательство. See on ju puhas pettus. Tahan oma raha tagasi. Верните мне мои деньги. Tahan oma raha tagasi. Olen teie firma tööga väga rahul. Я очень доволен вашей работой. Olen teie firma tööga väga rahul. Дословный перевод. Ma tahan korterile raudust ette panna. Ma tahan. Я хочу. Rauduks. Железная дверь. Ma tahan panna ette. Taha. Я хочу поставить вперед, назад. Я хочу поставить железную дверь. Ma tahan korterile raudust ette panna. Helistage Express Hotline'i ja küsige, mis firmad sellist teenust osutavad. Helistage Позвоните, звоните. Express Hotline'i. В Экспресс Hotline. Küsige, Узнайте, спросите, mis firmad какие фирмы sellist teenust osutama. такие оказывают услуги. Позвоните в Экспресс Hotline и узнайте, какие фирмы оказывают такие услуги. Helistage Express Hotline'i ja küsige, mis firmad sellist teenust osutavad. Kui kallis on vannitoas torude vahetus? Kallis. Дорого. Kui kallis? Как дорого? Kui kalliks läheb? Сколько будет стоить? Vannitoas. В ванной Torude vahetus. поменять трубы. Сколько будет стоить поменять трубы в ванной? Kui kallis on vannitoas torude vahetus? Kas materjal on teie poolt? Materjal. Материал Teie poolt. с вашей стороны. У вас свой материал? Kas materjal on teie poolt? Kui kalliks te hindate oma tööd? Kui kalliks Во сколько? Как дорого? te hindate Вы оцениваете oma tööd? свою работу. Во сколько вы оцениваете свою работу? Kui kalliks te hindate oma tööd? Mul on kanalisatsioon umbes. Mul on У меня есть kanalisatsioon канализация umbes. забита. У меня забита канализация. Mul on kanalisatsioon umbes. Soovin kolimiseks autot tellida. Soovin Хочу kolimiseks для переезда
autot tellida. Заказать машину. Я хочу заказать машину для переезда. Soovin kolimiseks autot tellida. Mis see kõik mulle maksma läheb? Mis see kõik? Сколько это все? See kõik Это все mulle maksma läheb. будет мне стоить. Сколько это все будет мне стоить? Mis see kõik mulle maksma läheb? Kas teie firma santehnikat paigaldab? Teie firma Ваша фирма paigaldab устанавливает santehnikat. сантехнику. Ваша фирма устанавливает сантехнику? Kas teie firma santehnikat paigaldab? Andke mulle palun hinnakiri. Andke Дайте mulle мне, palun пожалуйста, hinnakiri. список цен. Прейскурант. Дайте, пожалуйста, список цен. Andke mulle palun hinnakiri. Mul on vaja pesumasin paigaldada. Saatke palun meister siia. Mul on vaja Мне надо pesumasin. стиральная машина. Saatke Пришлите meister. мастер. Saatke palun meister siia. Пришлите, пожалуйста, мастера сюда. Мне надо установить стиральную машину. Пришлите, пожалуйста, мастера. Mul on vaja pesumasin paigaldada. Saatke palun meister siia. Mul on telefon tumm. Milles on asi? Telefon on tumm. Телефон молчит. Milles on asi? В чем дело? Мой телефон молчит. В чем дело? Mul on telefon tumm. Milles on asi? See telefon ei vasta. Andke mulle teine number. See telefon Этот телефон ei vasta. не отвечает. Andke mulle. Дайте мне. Andke mulle teine number. Дайте мне другой номер. Этот телефон не отвечает. Дайте мне другой номер. See telefon ei vasta. Andke mulle teine number. Teie telefon on alati kinni. Teie telefon Ваш телефон on alati kinni. всегда занят. Ваш телефон всегда занят. Teie telefon on alati kinni. Teie firma teenuseid ma enam küll kunagi ei kasuta. Teie firma teenused Услуги вашей фирмы. kunagi Никогда ei kasuta. не воспользуюсь. В вашу фирму я больше не обращусь. Teie firma teenuseid ma enam küll kunagi ei kasuta. See on ju puhas pettus. See on Это есть puhas pettus. чистое надувательство. Это чистое надувательство. See on ju puhas pettus. Tahan oma raha tagasi. Tahan Хочу oma raha tagasi. свои деньги обратно. Верните мне мои деньги. Tahan oma raha tagasi. Olen teie firma tööga väga rahul. Teie tööga Вашей работой väga rahul. очень доволен. Я очень доволен вашей работой.
Olen teie firma tööga väga rahul. Повтор. Ma tahan korterile raudust ette panna. Helistage Ekspress hotline'i ja küsige, mis firmad sellist teenust osutavad. Kui kallis on vannitoas torude vahetus? Kas materjal on teie poolt? Kui kalliks te hindate oma tööd? Mul on kanalisatsioon umbes. Soovin kolimiseks autot tellida. Mis see kõik mulle maksma läheb? Kas teie firma sandtehnikat paigaldab? Andke mulle palun hinnakiri. Mis on plaatimistööde ruutmeetri hind? Mul on vaja pesumasin paigaldada. Saatke palun meister siia. Mul on telefon tumm. Milles on asi? See telefon ei vasta. Andke mulle teine number. Teie telefon on alati kinni. Teie firma teenuseid ma enam küll kunagi ei kasuta. See on ju puhas pettus. Tahan oma raha tagasi. Olen teie firma tööga väga rahul. Maksud ja üür. Налоги и квартплата. Sõnavara. Riigiametnik. Государственный чиновник. Vastama. Отвечать. Kohustus. Обязательство. Vastuvõtuaeg. Приемное время. Täpsemalt. Подробнее. Palk. Зарплата. Erastama. Приватизировать. Korteri üür. Квартплата. Enamus. Основная часть. Riigiametnik. Vastama. Kohustus. Vastuvõtuaeg. Täpsemalt. Palk. Erastama. Korteri üür. Enamus. Перевод по смыслу. Te olete riigiametnik ja olete kohustatud mulle vastama. Вы государственный чиновник и обязаны мне ответить. Te olete riigiametnik ja olete kohustatud mulle vastama. Mis kellast, mis kellani te töötate? Как долго вы работаете? Mis kellast, mis kellani te töötate? Millal on selle ametniku vastuvõtuaeg? Когда приемные дни у этого чиновника? Millal on selle ametniku vastuvõtuaeg? Seletage palun täpsemalt. Объясните, пожалуйста, подробнее. Seletage palun täpsemalt. Väljateenitud palgast tuleb maksta üksikisiku tulumaks. Из заработанной зарплаты надо заплатить подоходный налог. Väljateenitud palgast tuleb maksta üksikisiku tulumaks. Minu korter on erastatud. Моя квартира приватизирована. Minu korter on erastatud.
meie korteri üür on 700 krooni kuus. За квартиру мы платим 700 крон в месяц. Meie korteri üür on 700 krooni kuus. Enamus rahast läheb kütte tasumisele. Основная часть денег идет на отопление. Enamus rahast läheb kütte tasumisele. Väikese sissetulekuga inimestele on maksusoodustusi. Людям с маленьким доходом предоставляется поощрительное налогообложение. Väikese sissetulekuga inimestele on maksusoodustusi. Firmad tasuvad haigekassa ja sotsiaalmaksu. Фирмы платят налоги больничной кассе и налоги социального страхования. Firmad tasuvad haigekassa ja sotsiaalmaksu. Дословный перевод. Te olete riigiametnik ja olete kohustatud mulle vastama. Te olete riigiametnik. Вы государственный чиновник. Olete kohustatud. Обязаны. Ma olen kohustatud. Я обязан. Sa oled kohustatud. Ты обязан. Ta on kohustatud. Он обязан. Она обязана. Me oleme kohustatud. Мы обязаны. Te olete kohustatud. Вы обязаны. Nad on kohustatud. Они обязаны. Vastama. Ответить. Вы государственный чиновник и обязаны мне ответить. Te olete riigiametnik ja olete kohustatud mulle vastama. Mis kellast, mis kellani te töötate? Mis kellast? С какого часа? Mis kellani До какого часа? te töötate? Вы работаете. Как долго вы работаете? Mis kellast, mis kellani te töötate? Millal on selle ametniku vastuvõtuaeg? Millal Когда selle ametniku этого чиновника, ametnik чиновник, vastuvõtuaeg? приемное время? Когда приемные дни у этого чиновника? Millal on selle ametniku vastuvõtuaeg? Seletage palun täpsemalt. Seletage Объясните täpsemalt. подробнее. Объясните, пожалуйста, подробнее. Seletage palun täpsemalt. Väljateenitud palgast tuleb maksta üksikisiku tulumaks. Väljateenitud Заработанное. palgast Из зарплаты. tuleb maksta Надо заплатить. üksikisiku tulumaks. Подоходный налог. Из заработанной зарплаты надо заплатить подоходный налог. Väljateenitud palgast tuleb maksta üksikisiku tulumaks. Minu korter on erastatud. Minu korter Моя квартира. on erastatud. Приватизирована. Моя квартира приватизирована. Minu korter on erastatud. Meie korteri üür on 700 krooni kuus. Meie korteri üür Наша квартплата. 700 krooni kuus.
700 крон в месяц. За квартиру мы платим 700 крон в месяц. meie korteri üür on 700 krooni kuus. Enamus rahast läheb kütte tasumisele. Enamus Основная часть, большинство, läheb идет kütte tasumisele. на отопление. Kütte Отопление. Основная часть денег идет на отопление. enamus rahast läheb kütte tasumisele. Väikese sissetulekuga inimestele on maksusoodustusi. Väike sissetulek. Маленький доход. Väikese sissetulekuga inimestele. Людям с маленьким доходом. Maksusoodustus. Поощрительное налогообложение. Людям с маленьким доходом предоставляется поощрительное налогообложение. Väikese sissetulekuga inimestele on maksusoodustusi. Firmad tasuvad haigekassa ja sotsiaalmaksu. Firmad tasuvad Фирмы платят. haigekassa, Больничная касса. sotsiaalmaks, Налоги социального страхования. Фирмы платят налоги социального страхования и больничной кассе. firmad tasuvad haigekassa ja sotsiaalmaksu. Повтор. Te olete riigiametnik ja olete kohustatud mulle vastama. Mis kellast mis kellani te töötate? Millal on selle ametniku vastuvõtuaeg? Seletage palun täpsemalt. Väljateenitud palgast tuleb maksta üksikisiku tulumaks. Firmad tasuvad haigekassa ja sotsiaalmaksu. Minu korter on erastatud. Meie korteri üür on 700 krooni kuus. Enamus rahast läheb kütte tasumisele. Väikese sissetulekuga inimestele on maksusoodustusi.